ole kan sha cheu angin December ni som pariat kumsang ni som ni pakhata dan lava Kuhva hal ani chungchanga Kuhva nei tu nu pilal shwai tlong chaltlang liliweng chuan champhai DC laka FIR a thehlut ani ti kan sha jwal khan zoram pum a ngur ngin hlea hetianga dan lava sumdong ten dan anga malak an phut ngam tlat mai kha mipui makti ron an hloin sarkar thunei tu te thlengin kan dem ron na sa hlea nimasle he thil thleng chungchanga hian champhai police lamte po in dan lava chete do dal to champhai DC pi Maria City zwali hian dikna adu wang chawani ti an che chawve tial nge ni don ni case IO champhai police station au si ni bok puwanal thanga chuan champhai DC laka FIR lut kha police ten register ngal ma se a statement an lalalawa DC laka hian IPC 435 247 le 341 manga thu boy zia lunia nimasle police ten prosecution sanction an la di lo thule witness chen khatin Christmas chol an manawangin statement lak ala ommu mal lo thu an ron sei chhuak ve tlat maya heti lai hian FIR thehlut nu ber piwanal shwayi chaltlang liliwengin e-way bill GTS registration le tax invoice anaite dan ang takanaya ni em chui ni don ti pon ron sei tel mo maya chuti ni chuan champhai DC laka FIR thehlut nu kau hi arithle don ni in asyata avoto in eka che don ani mai mel ta le ni khesia kal zel ani chuan chanchin hi kan laron update ze lang chu engpo ni se heti lai hian maktak main Kuhva smuggler housinga dan lava hun rei tak chung he sum don na hi an local pui to chhina wangin dan kalin an che ti po chesang to lo zo khop an kat nuk ti shatania he kan zoram Christian zaza kanin ti ve na mun nge thlenga tan chuan arap lama akal zok hiala lom le champhai changa Kuhva ro an ron tol lu hi 100% smuggling dik takania chap chip khat 9 to na hian customer no som pasari zet chha choyanga ya contraband anti housinga atel bokani hen contraband gold number 4 le silai smuggling thil shim hi akeng telem ti po hi rin hlelani tin Myanmar product anilawa Mizoram Kuhva tolte hian commission na yin anlo khar chhon ve awangin Kuhva zwar tolrutu te hi smuggler an niber custom CBIC a hian Kuhva ret hi cheng zaruk achuanga mase GST an lak zat hi cheng somli 0.5% in kan la chin antia custom rate le GTS ai mil talawani aom zia chu custom rate le GST rate ai mil ta reng lo ti na ni chu wang chuan champhai DC laka FIR thehlut nu hian thiamna pakhat ma anei theilawa customer tax choi lawa laklu 98% hi tax choi lawa laklu ani wang ani ber Kuhva tol tu te hian tax choi don ta se tu man sum don nan an mangdu don lo ti shat sani bok Kuhva smuggling chungchang hi boipui tu antam em awangin kalo ngai venin kalo chui zui ve ngai lem lawa nima silani zana avoi khatna na ka post ve nu chang le pachang comments kanen sia khan kan mental le moral na satakin ang hong to ni ti achang hle mai dan phallo illegal ani ti sherang chungin heti zat mi puizinga Kuhva smuggling chan tu ano tam hi amakin mauchi ai ngot chuan a hlok ani ti achang rang maya ni e kan mi zau pui tam takin ai zon nan an manga he Kuhva ra sum don na hian mir thei hnen a thleng phave ni chuan a lomom lamangai mai po ol tur takania nima sila kapile po Kuhva ra ro smuggling ai zon nan mangjong zong te o he black market awang hian infa te nun a thalo zongin angong dor thei ni ti hi in nge to thleng phalavem ni le dan kalani ti in sha nima sele ma ni do dal ngam tu laka FIR in thelu me ngam dan chang ringot po khan in lo du am man jale in lo huang taw rap thak to sia hi achang em ema he ringot po hi in mu chwa wong na tham an ni to veinen a por pora changa comment sia shom khopa in ron comment ngam te hian
immoral na satakin a khoi poi to ti hi shasham to mitam tak chuan hetiang hian an ron komena Kuhva ro sum don na hidan kalni ma se ishe thiam sham tiang o Myanmar atang khian bungro chi sang aron to lut roi ruya engkim kan ni tin mamo chi sang kan chok lu na mun pui ber ti thai ani to a ani te lo chuan kan sarkar hian min chom zolo Myanmar atanga an bungro ron thon reng hi dan kal de uvekania hai dang chat vekila chu Mizoram hi kan tal boyang Myanmar atanga ei turle mi puini tin mamo dang kan chok lu hau pheidu mi alawa Kuhva ra ber kher chau heti tak mai kan khei tamai hi itik wang chawani ti hi Kuhva smuggler hau chan fung ania heti lai tak hi apoi mo khop mai Kuhva smuggler hau zong in sha tura poi mo tak in thinlung in vong reng tur chu a shan pain tu man an it sikin an horeng reng lo cho tel dal cigarette le mom som chi sang Myanmar atang kan chok lu le Kuhva ra ro sum don na hi chu wang khata da hau chi an ni lawang heng mishing ni tin mamo teng te hi chu dan kal mani se dik tak chuan mi puya ngong thalo anei lu tuk lem lo a chan chu midang ai zona ti boy khop an ni lo wang ani Kuhva smuggling kher hi chuan Mizoram khothlang lam ha taka Kuhva ching tu te ril ru ati ha ema kumtam tak chung kolani chuak chiar an lo tho ha ve chu nangni dan kala sumdong te wangin shalna chahai khopin anom pha Mizoram chung ngeya mizo pa in ha taka kan tho chwa ve sumdong mi dan kala mi thamlung oi zung midu am haulu tu ka wanga kan ram chung ngeya mi shalna chahai khopan om hi thil swal ti na lian takani inti ve lavem ni dan ang takin lalu don taila text asang lutuk kan ngam lo inti le boxi inche dan hian kan ram chung lo nei tu te aizon na ati chiat ne so ema wangin ngai event tham ani lo thei talavani dan dik tak inche ni chuan engang point hlok ma ula tu man an soi se lawang cheuti hi a she chiang ber tu in ni lom ni chu wangin mi puin Kuhva smuggling hi hel to lo tur in do ni chuan dan dik tak nen sumdong ve mai ula ti chuan boina om lo ni mai ni lom ni aza thak lai ber chu dan kala che ni na in dan anga malak in phut ngam lai hi nia hetelang chiang ta em chu smuggler du am le zak thailo to na lai leng hi chu an lo rap thak mai chu ni lo a lo omin an lo om top khok to ti hi a chiang viawani